ai le tu ni hi video hi reply ni bol ki tivin I bol ma sang win I so pi pa win ama closing remark a bol pe ni khat vega nga hi tiu ve o pan asot wal tan aban akit pha le nan sim dia le tampat achom diu brief then 25 to 30 minutes bible ai kyo to na ding khat kuin sim le cha chung ki kyo to le to a hi cha hi akina yo mi hi pon elwa le ye chi claim se lo le acquisition ki bol ho chu ki hil to tho hin na he chi viewers on rong asian la hi bin lang chule ke yong youtube ka ki so youtuber ka ki so nom pon na e wa ai chi reply dinga he chi yong ki bol he ti avel he te ole ke pa me ama sata in atm channel viewer ro sin bon chawin ka hin welcome so ke in thil ki bor ro si hi viewer ho dinga ki bol hi je chun nong ho zo si ka hin gel do ma sa pen jiwin pathin an lungsung ko ro hong chin tin thu ki hil le pathin thu iseo he thim thina na pichi taw han ai le video chi moving iso pe pau chen video chom cha ka de ye pathin thu a i kheu thim theina dingin times in minutes to hete ati na ai wa chu ne heading khat chu video ka sim sa yo siu ga nung vet le chun pathin thwa ke holim nangan hi thai hi cho hu pha de ke chan na vet na hi le na ta san naw na pinu kam changa kon le ke man ke he tai ta thilapun a hin phun do kam changan ki manga ke hon bible a kona a hi thelo da no defend ngan ka bol rebuttal ngan ka bol hi ya chu cho khu na ga nga ya hi le nangin adi lo na mwa hi le adi poi ka ta san poi na tia le bible a kon pan san lang hil tang ka video hu cha chu hung ki ventin bol thele ki bolin tin pathin to ke hulim na chum jing ni ki o pathin thu ngana ka kilu cho kaw si ho kama ko na hung adei de in sei do hallelujah amen ti ho pa ka kil lo he na ya chu pathin thu ngana ki kile ya chu ka ve in lang thu ki se ho nan vet na pathin thu dung zui ta ka kil lo na pi no mom cho chu hin don bot in lang na don mot na ma he lo chong le ama sa yong hin don bot ka ti last nga dinga home assignment ka bol ho na hin bol pon achom blengin tu nya hi video nen bol ken hiong la khat point khat la ni chu na hin touch thonan na hi cho chu deal in bol diwa hi a hi mi mai so pi pau hi so pi te ho apino sanga dignity nei zo hi in pa chat ta hi apino microphone ki choyin leitola stage ka ki simin Thilha na to na false miracle mangcha in gamsung pumpi la hobung sung pumpi acho no in ki chapau sa tan ki choi sangin na tam tai sei tawin ai wangin ama chu adik ni apino umchan tabang hello be in kiniaw sa ta in lungki hong ta in thut angai lu dan sein chu ding ta la het kham khama bible ata san no defend in bol go dan hoi ki mwa hele pha ki sama ma jing ka hin pa cha na ya chu he deserve respect ka ti hi ya chu respectable khat ai ya chu tu nya he aman jong request in bol chu grand ka bol pi a ya chu ama wish dung zui ta video chom thei pena ka hin bol gut de nong na ya thu tam ta se yo si ka hin don but le le ta lo de ai chu jmf dai ministry ki bul pho do dan tu sim gam tin ho a hello ding ai se ai la ipi context sa ka sem di ane grapes lo hiding dan he na ni cho ta mong ki don bul sort ta ki sei ki din ai ban ta le zawa ka ki patna zawa ka ki chei da na sei ki apinu kam chang le thilhapu hong ki phung pa kam chang hongan ke manga bible a ko na ai thelo dan hong ki sei ho cho man zo da na ai la ki hi cho ta bang hong cho amat pha zap lo zap hin tin hi cho ta bang ki don but tu le le ding ki tile na thu hi nong kai la jing ki ding ya chu man lo tam ta ki sei di I pe na tu na poi mo pen chu aman thilha ho a hi ta ingo na wa thilha ho ka hi poi pathian zo ho ka hi bible to ki tu chana chi ka hi ve tia ata sana defend in bol na bible chang khat len ni hoi tu na ini vet ni na I cho chu ei honi piti ni don but them ni vet diu ha ya cham pha de ke chan apara a chei chang ge ne ngai su ke ke da ka tiam na hi ven a het kham khama pathin tu pan sat na hin nei hoi ini vet diu ei honi piti don but nam ti chu ini sei ki diu he ama spena minute nga second som thumla thum pe na hin pathin in thilha jong amang cha thei ti hi sei do te ni dinga bible chang hong pan sa in ipi bible chang hin sim da bible intention nung zui ta akila thei nam na ti pa chin vet new aban la kin piti ka hin don bu nam I vet so ke diu hai I het diu khat chu pathin in thilha amang changai poi pathin in mihim te hu hing na ding le thu phung ning thilha amang changai poi ti chu phat si ai se jong bible to ki kal hi ti jong amohan bible to ki kal poi tia phat chin dinga hong pang he ga ve hi ti ve Samuel 16:14 ka simpan taute
pakai thagau win sol akibok pi chu adal han pakaya konin thagau gilo khat ahungin sol chu a bol gen thei the jing tai pakaya konin thagau gilo kiti pathinin thagau gilo mangcha ponte na ti chu isu nang ma lunggel na ki sei ta nai ma bible la kona chu pakaya kona thagau gilo hechi khat ai bo we adanga abimelek le ta sheshema mi te ki kayong chu pathinin thagau gilo khat sa ei pawa wang chu thagau gilo ti poina e wanga sa pawa hi si mai le hi tin ki sei sa pawa hin sim ki ninge judges bungko chang somi tum God sent an evil spirit to create conflict between Abimelech and the men of Shechem, causing the men to betray him. Hichu sa pawa hichu ki ji hin hichayang chu an evil spirit ki tikin hin ele thilsim jo sa pathin chu thilsim hi thipo na ama chu masapen an hi ai le ama ko na chu thilung sim he ele hi lagaw gilo lagaw pano ngi ama ko na Lucifer yang chu angel, he was one of the angel ki den ama chu angel khanan hin na ele hi so hi ele angel ho chu ipikise yong le pathin to ki banga hi po pathin so tole ho hi there's a huge difference ama self consciousness aju pathin pa chu ahin ita ahin dowa pathinin wana ko na an sa tha tu hin e wanga hi nghe hi chan chu ngai hi tiwin lai muna sei non pen chu pathinin thilha jong aman cha lagau gilo jong aman cha na hi dia chu na to sa thei ti ho chu a sen chu ting ta le van ti la sim pi sim lagau gilo sim cho chu i thu do na wa pangai po in tu nya pathinin gmf dia hoin pathinin thila aman cha dan akila dan le bible Bible pathinin thila gilo ailo lagau gilo aman cha dan hoi am hola dan le Bible say dan ki banginam ti pa chu tunya iga avet chil gu he Bible a in sim chui phem tai le 1 Samuel bung som le gup chang som le li cho hin pakai lagau thingin sol cho da hatan icha jon lagau gilo chu sol sunga aludin abol gen thei tai ati chu ki chin ta ki moi hi chi to chun amo hinga leitu lang ki phung thilhapu chu ain su to gu wa pathinin thila jong amang cha thei ti su tu ni denga ain din sawi Bible hi pathinin demonic spirit thila lagau gilo ki to hi ipya manham tile only deceiving only deceiver chiding tal only destruction about tal only tormentor adinga mancha salvific truth revelator adinga amansa momong lawai na ai wanga gmf di ho hin Satan lagau gilo ki chu salvific truth revelator adinga hi akisan ni cho ya chu thilhapu chu na pathim in sola hi no hodinga nanam dei hlandiwa kong phun do hitai thu phun kong pu pi na hi ve na khan to dingu na mit do de ai kam tin hong sei amen hallelujah tiu cho ya chu thilhapu pathinin ain sola he tiwa salvific truth revealer dinga ni ki sami bible chu pathinin thilha ki ti hi salvific truth revelator dinga aman cha mo mong lo hi lai to sol First Samuel ahin sim do mai mem chu betong sol sunga chu lagau gilo lut ta chula salvific truth ringa sol helowin deceiver destruction adinga sol sunga chu lut na ya chu amola bible a pathini lagau gilo aman cha dan le amo he dana pathinin lagau aman cha dan hi gilo aman cha dan hi ke pumba lo hilna kinung ngat jingai chong le he thim be na diwin Second Corinthians bung som ni chang sigi na hi sol cha polin ama hin ku khara se thil kila ho anasat be se ya chu ka ki choi sang be se lo na dinga Satan thang ko khat ei chom dingin na ka ki choi sang lo hi la dingin ka ti chunga ling khat ei kan ei ki pe ati cho ni chu impham sol cha polin na ka to no le ka pathi na to noi kha vele ki choi sang na om khajin ka ki choi sang lo no dingin Satan chu ei lhem ding le ei nung tai ding pathinin ei ahin mang cha ji ati cho ati nai cho ya cho katunga nat no akoi sa jin mandali pi ho om ji ati cho na I chun pi vet sam Satan kiti thilha gilo thilha kiti cho pathinin only destruction only deceiver ading mai mya mancha salvific truth revealer dinga aman cha mo lo hi chu phat ke cha I het diwa hi Ocho Matthew bung som leni chang som lile thuma pat som lile nga chan chimpan tawte le ei pawai sin ki de hagao bo hung ki le kit de hin thuma kai 43 som lile thum hagao bo chu mi sunga ko na apo do teng le tui beina muntina ava len ani kat ja mai ti ve mula amusi pon kit tangi hoi akizi ama sanga gilo zo hagao un acheng ji tawe chule ji tan hi tu lai khang mi gilo te chunga zong chu tabang ding
ahiati khat ve ki su dama he chi mi pa cho adam mo lo di tia na hona confident ta na se wai le hi chi bible chang he adi ta point na ti na we na mi cho ki su dama pathin ane ya pathina a him be lai le damo ki ta ponte da do hen lang ka hen lang thilai jong le ga di cha to ama ko na cho dal de pathin ane lo a free will as a pathin ane lo wa at om na banga cho ki nai le hi chi bible du zo he lagaw phalo chun sagia ma sa kho zon ki poidi hung ki le ki tho de ki ti hi nge chip chu koi macha in a hi poi tang ki sei khalo ama le ma hong kinel in i het diu khat chu hi chi bible chang ama pan sat na bang chun tham chakhat ga seileng jesu christian ani no do la ani khat noi koi macha abui le aliam ke pon abon chawa ki pan to pha le jesu min choi sangan le gospel ki pan to pa a ki vera phung na ana hu hingna ni changan lung thim hen lang thagaw hen lang ta sa na ki khial na di ta bon chaw ni chang he ai la lei tu la hi ta bonga ki su dam na chom kha pon he chule chi chui sei nom pi pen hi pon tin a him ma matthew bung som le ni chang som ni le thong pa som ni le nga context si gmf dia ya chin khulam thila ko lut nu na to su be na ding thum lo hil cho so pi tyo hi chi a context si tu ni hi chla i so pi pau thila ho tha li pa hi ga hil thim in kating phade ke chan ni ngai ven lang hi chi jesu christian matthew bung som le ni chang som li le thong pa som li le nga hi parable ni sei cho na thila ki no na ta real action pa ni sei lo cho chi hi chi parable la sei cho ai la ipji chi parable hung ging do themi ti ai le matthew bung som le ni chang som ni le ni lang pa chu in simai le jesu in lagaw bu ve mi cho pa mo kha abol dam cho na ai chu amo pharisees mi eng si holoi mi gur si so lung tim po holoi chun ama hi belzebul thani na bolei bue thilaliang pa thani na bolei bue tiwa jesu cho tei mo wa asu min sin cho ya ju jesu christa in hi chu holoi hi chu khangi lo mi te holoi na self righteous leader sa khulam kai holoi dinga chu hi chi parable hi warning dinga sa hi cho ibisa in nang hola ai messiah om hi in na lung thim wa lu dim numa no ho sim tha ding la no ho hu ing dinga hunga hi chiting le chen no hola a chu zo thil bor ki dang le satan na to na mu thim thane no hon na a to lo ding na dal thu nei na chungwa nei lo ding na christian nom pi dio hi tia chu am hola a hu ing na truth reveal la hung pa chu akisan num lo je wa chu messiah bo da adal ha nung ting le ki che sana satanin hi chinam mi te cho abum ngolding asu si che ding hi dan pa chu jesu christa hi chi parable hin sei cho alung ta dano na asu sit dano pathin tai tom nam mi te hi dano agit lo naw chu phun do na dinga hi chi parable hi aki he do ni do ni sei cho ya chu a chaina nan sim do ba chu hi chi khangi lo mi te yong chu ta bang chu hi ding he ti cho na ya chu jewish background ho na ki chin ta pathin ani do dal na ho wa aki gyal do thein diwa ki chin ta jesu ni chi parable he sei cho ahi mi ma first century ad jesu christa khang la ya judo hola ani ki thang chui pio first inok le khabu ki ti ho na jubilees ki ti ho ban ta le kumrum ki ti ho hi chi le khabul ani sim ho hi chi scripture ki ti ho na scripture luita ta ani sim ho wa ko na cho thagaw gi lo ki ti aleng le jin a dei dei namuna alu hi cho ta ma ki lem no ni ta san hi chi imaginary picture pen jo jesu na la hi chi parable hi la na agit lo naw le alung thimu satanin azo sa le hlepla sa hi dan ju ki chin ta ani phun lo pin hi chi lai to gmf dai na in kan be gu chu thili thei lo be in na pi no chu laya pharisees ho banga hin na nei lo alung thim hom kiu sa thilha in abut lu peiding sa le thilha in zo thu khum lut pi sa pharisees ho tamung cho a hi ati nai chu lei tu rong chu nong ho interpret dan ki thole na ya chu na pino chu thilha ko lut no in lam ka sung thila dip nu set no in ya chu ama na ni fen na ding thum lo hi lai ya chu pathin thu ki sei da zo si le hong ki sei do zo sia hi na pino hi thila man sa dan ki sei in ya chu nang ama na ga defend de gu na bible na he kham na in pu dong chu pathau chu ai wa nga chu na nga dinga phachom lo e na pinu business o khang to ding na pinu sumu na le sum kor ve na zo lampi na sim pi ding na nang ima chala nei di lo ding
pathin thua jong hin na jong naman sa che ki ding pathin to na gam la che ding ka ki gam la poi ti ve ta chun ki he ni ve ta chun ai wa na thu ta san na thui li thila hi thui li ya azo le na hin ni kha tho diu cho na chi jom pe wai le hi chi ma sanga chu ki helvin atya hi chi para bala ko na chu jesu na hil naw oh ai le next a ipi minute na hi pien se do kinam ga ve hi tivin bible kalwala ti da khat mi chu 1943 na 1943 a hin ipi sem ga nga hi ti ve okay Bible kalwala na tong thei Bible kalwal ki ti le thamkhat history ichi ka ki thipsa ne pon thamkhat history ga search out na New Testament hi compile ki bol thu hin har khana bona chi si chai la 70 years ngai compile ki bola 40 to 90 AD hi cha hi ki si ai sunga chu compile hon ki bol thu na Council of Nicaea, Council of Hippo, le Council of Carthage hi chu ho a ko mo hi te hoi ta confirm hon ki bola Council of Nicaea 350 ji hello cho chu gam tin sei le le ngai lo bible kalwala min nang a hi le na thilhapu sei lo ong ji chu bible kalwala na tong thei pathin hi lo ham atya hung lem pa chu chim khulam kam changa ko na hin sei do sa hi lo ya chu tu chenga hi tingol ni wi lo hi cho chu ga se ne dinga New Testament compilation h and gap ho ga te ka a hi chlanga council le hi po council ho gam tin o hin kai do di lo cho ka so pi pa na he na ne nei khat no chu thilhapu ve na ding bang hi tang phachum lo chme ngai tang bible kalwala ki ti pen ju defend na bol no mai le bible ma man pan lang thu in sei ta oh na tu se ho chu ka ngai su ke chu ka ngai lo hi sa hi ta hi cha chu council za pu da bible kalwala apart from the bible a doctrine khat ga kai lut na dinga ki hil na ga accept good pa chu ept hi thei ding ham hi chu hoi lai doctrine mo mong ni lam na niaw lai ipi ho bunga nong ka hem na ka pon bible kalwala ki hil na ki ti hi koi mo nga ko na hin ta son ham hi chilai thilhapu ko na hom ki pani bo cho Christianity chi pi hilo cho ei tho cho ga ge seile Abraham Billy Graham ki ti holoi tho ga ge seile ahungule nuiza winte Billy Graham hon achilo sit dan de ki ti na ga anuiza ki duvin pu Billy Graham Bible adanga the most eloquent speaker khachu hi tho ta bang lei tu la ahung jing dinga ipi ha gin mo ta dan ahung jing dan ga sei ko jing chu za cha ta hi cho azo jong le cho na min pha kha le ga don but le nang ka ting na Bible kalwala argument na bola zon bung som ni chang som ni laga hona ga sim kina thugo tam ta jesun ka sei do lo me te hotan te ka ipi context a jesun siong Bible kalwala hong na dinga sei na hilo pya cho chu Bible kalwala thilhapu ka hin man cha dinga ti na hilo pya thilhapu man cha thilo dan ka sei ta chula na against Bible a pathinin thugo sel hilo cho only in completion na in fulfillment of the scripture adinga pathinin thugo ko hebo cho mystery ki jo chi pyong the trinity chung cha hom mystery tam jo bible la salvation chung cha jong mystery tam jo how god the father, god the son and god the holy spirit work in a mystery way of human redemption ki to hi he thu jo hilo cho na ai wanga chu he kham ba hu na diu bible la asei pa chu ikichin phawa hi ja chu satan gali sat diu chu pathina dai cho hi cho bo chu choi buina diu mark bung sagi chang sigya pat chang ko similang Matthew bung som nga chang ko sim tong thila tuil jong hilo mi hem tuil mei ei hil ta je win ke ma dan thu pi pe mongun mi hem thu pi hil je win ei ho jong mo se he ti cho thila tuil jong ati nai lo cho mi hem thu pi ati cho ba kai sun mi hem thu pi mei mia lam bai ho ban condemnation na sata bola hele tu na lei tu la thila pu khat nga another gospel bible to kitu banglo be khat bible la ki mulo si chu thugu lo pi ta sa si chu ke man tu a khong phun ai tai hung ti pa khat chu naga ta san chu jesu chu ki pa le internet ti wei dam na lungdon ta hi chu ya chu pathin do ni yo he so pi tyo adi da colossian bung ni chang som ni le ni yong sim tang wo pathina ko na hi lo zo si chu mang tha ding ta ki sei su ke cho pathin thu ati na cho pathin tu to ki tu lo zo si chu na mang tha ding he ti cho hi cho cho phati ke cha het ngai ipi sem ga ngai ti exorcism process a hi alang khana hi chu ka se he na nangin exorcism ana bol thei le chun na he dingin na bol thei lo zia tu a hi la process ki bang hi na question na ha question le bang questioning beyond your knowledge na he chuwang so exorcism question ka ha bol le beyond my knowledge ati so na beyond my comprehension ipi ham ji chu
iphem chalaya natuk le na doi gut chu exorcism kiti chu priority calling hi lo cho miracles kiti ho bantal spiritualism kiti ho deliverance kiti ho exorcism ta naminza ho terminology ho hi it's not a priority calling from God na priority calling hi lo cho cho hi cho chu nang ho prioritize ana bolwa pastor hau na tong hau bung Christianity yo si cho le le ding le ki chapo sa na ding anong hon hi si pen cho prioritize na bolwa hi ta chu mi na cho cho na hi cho ta bang hi biblical ta e na het lo je wa cho angon su ni men biblical ta hi cho ta bang ai kinil bo tam na di jong nai sai lo thila khat ta san sa ni ta ya cho aki vui mang ni ta bin na sei tam ni jong di lo hi 29 pi sem ga be ke hi be hi ba Matthew bung som le ni som ni la nga pa som ni la go ka hin na he chi isim do no ma le ga sim ki no te o Matthew asimo te Matthew bung som le ni chang som ni la nga le som ni la go chuin aman alung po u chu a he na za over gam sung khat ama le ama ki do to a ki chom le khopis zong chu o hi achu ti le satan no do he ti in do ding ham ti he chi Bible chang bi sa hi satan no do he ti ja chu so pa na he chi Bible chang bi sa chu chung ni se hin ga ngai te satan ta wa ya len ka mi ti ma sa le ka ba ti na chu ya ko tu ku se pa sai boy u chen zam pa ni se ni ding ham ani kat hi ti ve ama te sei na ka ga ngai ti apai enge Bible la hi satanin Jesu mina pana mi a thep kham ele Bible hilwa Bible palanga ko na an la do ham iso ton elwai le satanin Jesu mina pana mi thep na am kham Bible ati cho elo Bible palanga pana am kham are i Christian hi now hi ipiti pathin thu zilai ne ma hi tab ngai thila thuila mangke hom ka lungdong cho so pite ho pakai su Christian ke chen ta sei chu nin nu nga warning message a bol pen chi piam no lo nin nu nga hitai ti ta san lo jong ni ki du cho mi tam ta ko pe le hi chui cho na ma tha na pakai su nin nu nga warning a bol tu pi pen chi pem tia hi le false miracle hi 100% la hi 80% tabang hi kilhep na lin pe he spiritualism kiti ho speaking with the dead kiti ho aban ta le false miracles false Christ kiti ho jesun ki chi ta warning a bol cho thil kidang akidang mu kidang na anti Christ hong ding pang zo thil to ki koma ama chun mu kidang thil kidang a boling ti bandal thupun mung som le gup no chi sim ti ngai le hi chi pa thil bol na to zo si chu thil halagaw na to na ngen he ti ho ki chin ta si thil kidang bol wana ko na jong mai ha sa ge ya thil kidang na to ding tyo ninu nung thua hi jesun ki chin ta miracles force miracles a vanui pumpi ki lem lai ding dan hi warning avel a bol hi I het thelo wa miracles ho se sia hi hi ta hi prioritize I bol ai dem na lungdanum ta hi cho I focus yu miracle a hi sa pau hi bui ta cho ai le satan in jesu min a pan the poi ta ga anu hi cho Bible in ki chen ta sai Matthew bung som ni la li chang thum chang li chang an ho ki chen ta sai chini ting le chun ke ma mina mi tam ta hong dinga hi ati ke ma mina crystal hem tam ta hong dinga hi mi tam tan ama chu ke ka hi hong ki ti de tiong tam ta jesu na sai na ke ma min mi tam ta ke ma min hong de chi Bible chang a sim kit wa mi tam ta ki ti bu ye satan a sei nai po ai ti ki cho ka ten I chan ya ngol na lagaw khana lung thi mo bo tam na Satan cha ta sa ta ba hung ding ai hola ai Satan ki ti chun ama lung thim alu dim thei lagaw thing chen pilo thila thui la lung lut ho ti chalam First Timothy bung li langa chu thila thui la lung lut mi holo jo Satan a buma hi cho loi mang cha chu keima pathin ka hi keima hi chi ka hi da vanui le si dai mi te lhem thale dinga Satan na to chula na wana gala hin pana pathin a hin do chi pi seong ki pathin sa guin lalto na chung pena pathin sanga chung nung za ki do sang nen goi di pathin hi sa no mi chula hi chi pathin ki sa nom pa chu le si na jong hi pathin hi ding ama no ma mi jong sin ama ho ding a dei chula Revelation 13 ho sim tang wo sahi mel chi na chun ama lim le mel ho ding a vanui le si alin aneu jo si mel chi na nei sa he ti chula hi ya chu Satan ki ti he wants worship hi chula hi ya chu
worship ade hi cho ya ju jesu kahi krista kahi ti ding ama ding a baya bai chula ibi bola chu iti dana a hi thei poi tana nui sa jingo hamna hi chen pi va sam tile akil hem na momo akibum ngol momo ni hi ti kichin ta kilang christian la satan in jesu min apan thei po iti wa le vatungo koi hi ong pakai na minai chi kono dai khu chi kono da hindi ding ho chu miracle boro sin ata ka he ti su ke ya force miracle lang ipi miracle jong le pathi mina ka bol he ti su ke ya mi yo si miracle boro sa lem talo di chula non christian o sim da diute christian sunga hi e om e mila ajong abortam tam chula no kiu ni song abon chawa miracle bol ngan adi pen jesu min pan ngan hiu chula koi cho lem hi ta Satan bumanum ni hi je achana ki het do thei ta lo cho so pe pa ya chu tu nya na pi nu chu thila kai lut no ya lam ko sunga thila dip su no ya kaw si yong ama hiya thilha jong ama hiya mi bum jong ama hiya lam ko sung le ik society sung le igam sung wa mi yo si khang dong ko helo yo si sugan thia thilan abop me ta ango yo si ama bop ngan hiya hi chinu ven bit na ning jum bible hi mang chale le hi tang so pi mi pamai nei chme iti da na thila defend dinga na lu bu na man cha ham na ya chu tunin jesu in pathimin aman thailo dinga hi na ti chu setana dinga ichanya kot no hon pi tam na ya chu satan chu no koma de da ki chim no la ne hello di ta chu satan he wants to be like god ti hai mi lang and he wants worship ki ti hai mi ta worship dei pa pathin hinom pa chu iti dana ke jesu ka hi ati ding chu nagin cha lo na ga anu sa jinga chi chu aki bum ni hi na is chu chilai mu na chu ga sei do nom in aman tala direct ay tam ta anong na ho ka don num loi ta okay ga ngai ti ve pi sem bung sege chang so mi la khat pat so mi la ni simban daw te le pakai ai ti chan chu wan gam lut dinga hi koi hile wana kapa lunglam bol pa bo chu lut dinga hi chule mi tam ta in gaza pakai ke hon nang ma mina thu ka sei lo ham chule nang ma mina thila kano do lo ham chule nang ma mina bol mo kidang ka bol lo bol pa bo so hi sui piding anas ki bang ke pon na aji chu nan question na kapa lunglam bol pa bo so hi sui piding anas ki bang ke pon na aji chu nan question num chu I answer hi cha om he alunglam chu phiam i he no wai le i chi ki hezing he na palung lam chi phiam ga he go te john bungop chang somli che inamiti le chapa chu muwa ta san chan chu hin kem lo ane hi chule ninunung ni le keima ama chu ka kai thau dinga hi chu ka palung go lama hi kichita I doubt chu hi cha chu ki clear talong na palung lam chu I piam chapa muwa kain skip ai po in pa lunglam ki ti chu nang ho ading to ki pum chi de lo de ya za ong ka za sa nom lo ne ya chu akino na thai chan na kain sim kha ya chu skip dana nei mo pathin lunglam ki ti chi piam nain sim yong chu very basic in a fundamental belief pa hin chu hi chi nain sim do ta san zo si chun hi chi hi a het kit ma chu ai ma gmf dia ho thilo ho na het lo chi pa lunglam ki ti chu nain sim do a ki pa na chu hi chi hung chi pe ki na zon bung som la li chang som ni la thuma chu ki chin tan se kin jesu na don bun an sa mi ai ngai la chun ka thu ni ding chule ka pan ama chu angai lut ding ati na het thima pakai thu pi banga ki ti chu ama ngai lut na in hi chi jesu thu pi ni a ama ngai lo chu pathin pa in angai lut de ti chu ne thima ala zon bung som le li chang som la nga nai ba ti ngai le ke ma nei ngai lut bong ka thu pi chang si ni ati ki chula na ya chu pa ngai lut na pa lunglam ki ti hi pakai thu pi banga chon chui gmf dia ho thila thu pi a chon hi mo chula kaw si tu sia bo chon hi chula kaw si ho tu se ho bo na pathin we in sol he ti ho po bible kalwala tong thei ka hi ti ho po na force miracle a ki chim po na thila pi pen nu ste sunga microphone choice a midang thila bu a no le le da na kirep le no ho ta san ho chu iti pa lunglam hi di chiting ta le first john bung ni cha nga lang ki chin ta se koi le keiman ama chu ke tai tia ka thu ni lo chu mi zo a hi ti tunya pa lunglam ne he ai wanga athu ni lo chu mi zo ne he ti thila thu on in pathin thu na ni pon so ting ta le bible kalwala keiman ke nai
tia thila thuil khat ta san te chu hi ta bang chu pa lung lam ai pon ya chu pa lung lama nong ki sei so nai le nang na ki mat ding nang le nang na ki hen de ti chu ka sei do nom in na bible chang hin sim do defend nong ki bol na pen chu kei pan na ding zo hin nang pan na ding hilo hil he ti chu ka sei do nom he ai le abana minute na an chi char pe ki ti win okay ga ngai ti wele con bung ge chang som li le li hin ga sim po po te oi pi thu ham jon bung ge chang som li le li pao dia bala kun hi bo we chule chuchi na pao lung go chu su bulit ding chu ga sim chai sa da tang ka ting ai chu phar kin no in John bung ge chang som li le lia ipi ki se ham ga veo to ati mai mya ko nang chu ching khula min hi ta banga hi ta bang thu headinga a bol hi po hi ta bang thu hi head head sa dinga ahil kha hi poi ti ki chin ta ki lang ya chu thilang ki phone na pathinin thila ain sol na mun heta ki sei na mun gmf di mun a ko na ata san bul phone hi je wa chu na pino thila wop nu lam ka sunga thila lang nu khun John bung ge chang som li li hi setan chumi zo pa hi ti na he sa num loi ya chu na lung thim ma jong chiang loi ya chu phate ge chai che bible tang zo ta sin sim doi ta in phate ge chan analyze ani bon lang phate ge chan ani ki len ti chu ka ge phate ge cha ka in sei pi no setan chumi zo pa hi chumi zo pa chun a sei thei chan a bol ning na first peter bunga change kp ba kai bunga koi ka wal hlum dem tia hol ya wa le ti chu chumi zo pa chu angels of light in zo hong je ti chu na vantil melpua hobung sungla doctrine la thupa pha sei ra hong je ti chu na hi cho ta banga chu mi zo pa chu ki chi mi ain la hi chi mi zo pa chun thupa se na asi se abon cha zo in ta san ning e boy setan kam su ki te pa chu ta san de boy na koma na pathi mi in sol he ti chu setan kam su chu la ai le chlai mu na al kale mana mat wa awai pu na chu piwa chal pang na be pi ho loi kama ko na hong do khu thila he na tiu chu la chu setan chu la hi chi khu amen na tiu chu akibum na hi lo hoi te ke chang ngai tang gu lang khang dong Daniel le Sadrak Meshach la bet ni go lung thim banga pathin chi na na pi chu ibola thila ta san na man ham hoi te ke chang ki ngai tu ta nya chu bible chu ta san nak setan mi zo pai dis lung thim na ki sip cha hian hian sei thim go hin lang sei thim da jing in lang setan chu mi zo hi na ti ai le sei thim di go hin 39 ga be ti ve bung ge chang som thum le se ge hi ga si mo te Abraham son na hi chu ka henai a hin la he ma tha ding nei go ve a je chu na lung su wa ka thun mun amu poi ke ma pa ko ma kamu chen se ka se hi nang hon jong na pa wa ko na za chang se na bol wa hi a hi ati ama hon aton bodon aza Abraham kapao hi ati ve Jesu na ma za nang ho Abraham cha te hi leo chun Abraham thil bol na bol dingo a hin la pathina ko na thuta za a na za wa se ya ke ma thana ding lungthim nangai to ve Abraham hitabang hin achon poi ichan chu thamat ichan chu simo na somli chan kan simen som thum le sagi ko na chu he chi hi pagai su le pharisi ho ki ho na cho chang som le li chu na pau dia bol he chu pharisi ho na cho ibdinga hom dil pagai su krista chu athana dinga iti ham reason ho lai ta na bangka le saban na su ki ti la bangka le chi cha ta chu reason ho lai ta wa chu na pau diabol he ti so ele gmf dia context a se dia le ke hon lai pa kai su krista hi lungsit ta na program ho ve nang jingkal nil ha ai lo le program a life a ki ka jo ko a ki taw no ho ngai hingjing ka pa kai su krista mina ka thu me hi nazar jesu mina ka thu me hi cho ka sei so ke ta cha ki bum naw chana abul nga diabolin pathin diabol chu he wants god and he wants worship ka ti chu mel chin lang hi cho gam tin sei the tang na bible chang pan sat na John bong ge chang som li le li hil chin na dinga Abraham su na ko na Pharisee so Jesu Krista ngo na thu simpan hong pan sa ki chaka teyo a bible chu a hi na bang ta chu a intention chu ven lang sei tungo ipi chu a context sen lang hoi lai pa chin sim su inang to sim jong chin diabol chu mi zo he ti chu me hi chi mi zo pa chu chu la lai mo na amen hallelujah na ti tiu chu thila he na tiu long thila tu sei nga na ki lo ko la hi chu iti hoya hi ta sun hu bu na man cha ole na man tha te diu chu me hoi te ke cha in hi ti chun chul nam hi tang ya chu na ham da nu ki thole alo be ke ni win
aki phum lut ngal ni hitawen thila thuwa chu ibi ki seyong le bible kha chu na dei lai chu nong ho to ki tu ne nan be sing ma sa ka se ma chu yong le tu nya nang hi very reasonable kharanom na la hi na loidang ho sanga ya chu tua sanga nong su sit gut pe ai lewang chu na bui be di ya chu tua hi ka na hi le vampire twilight movie numainu adong ma pa in numainu kausi ki su sa gut pena all along ki su ga 100% ahi nai lo jap tabang khu na hi na lain gmf dai member hola ding ai nang ka vet na hi le ai wanga chu kho le 100% hung ki mi hem sa na na hon ni hi dam nyong ke di pon na dan chu ga ti hi na zon chi dan ka ga sei nai bo o nong ho na pino bo nga mi mu sit na le eng sit na ma chu thila ya ma kaw se ta se le ke point pathin thu dung zui ta na hin don bot diu pa chi chong le chlai mun a hin chi space pe an ka ga don bot nom chu oi ze pi lam kai te ni khun don bot na ding pha nei lo hi na hin ti pha ne lang ne yong la ma te ni ti don bot di nang thila no se do ja jong se do hi be to hin se sa tong pha hin pi tong subu hi wen lang su neo don bot na di mo mong pha khat pi te hin don bot sa tong khu banga pathin to kyau khat chu microphone an dop ki ding nu pi han sho da na hungam ki chi ti lo je dang ma ja se te hi be ta nang ho hin ama sanga nang ho hi ka na hi le na leip tul wa hung ki phung pa sa jong na chi ro cho amo a bible thu ne thei lo thu ya na ya chu na pathin sa wa na chi o thilangol khat na ho cho kateyo nang ho sa ngol jo khat ho gi ti chu hoi langa su cha na ki la mo de ham ka so pi ching thei tong thila hi bo chme thila na ho ko ya chu thila lep la mai da na pa mai bep chme Israel la hi tam ta Israel la se ho hi na tam ta tha ai pe ha an biblical source ta bangana ke chung changa pe ha sol cha te skeva cha te la le bar ji ja chung chang thu po tam ta se no min cho cha ve ka repeat nom ta pon ya chu hi chan chuan hi sa jing ti a cheina ding in 153 a sei pen hi pem ga ve ti ve khat ve chi 153 chila ya 153 a sei pen hi pem ga ve tri yu ti na ai man sa na da mo na su da ba ho no ai wa medical and musio ai man sa ai wai me cho na kam medical ki noi si pon akum alha elwai le tu recently a kharung ke polu jong so a pon a bum changa pha hen na account ho dang ho youtuber account ho kon koi na win tin a bum changa pha he GNC account ho belachun in the 3 days transformation within 3 days ho before after ana day 1 day 2 day 3 a koi ana ven ama chu ha group hasik ka ki da dan chuna cho ta bang kwa chi mi nei khat chu nat na vetang na thanup na pathin thui lo chu na thanup na ho kilhep na ngan hi bo cho na magic show hon magician khan kil ki dang bola ki venu ma na ki dang ki sagut gut ta bang khune hi bo cho don't make people focus on those miracle thing those ipya na ngol hui tai bo cho cho chu miracles a chu koi ma pin tha di hi lo cho miracle chu pin tha na source lo cho truth it is me zon bung som se gi chang som se gi na thu in amo chu se thing in aya chu na thu hi thu ta ai di thu ta a chu ki su thing ma sat di na to a thu ta a ki bul phu na koyong bible thu e koyong krista din na di ta nei leitula to thila thu che thila tuil nga na to na hiu chu la koi man pathin na ho lo piwa hi chila chu ipi miracle ki dang le yong le cha chu mi convincing na ding in ya seon len phachum lo dis me ka so be pa cho hi nil tam lo ngai pon na aya chu very unbiblical ai bo ya chu seitam yong pon a sei thim pa langa chu i dei di da na kai le thein cho chu very unbiblical ai bo in hi ta banga chu miracle ki ti hi no ho banga man tom khat ki sa lei tu la platform ha ki sima hi ta ba miracle a ki chou le na ki ti hi ki lep na lien pe nei bo ka sei num lai ta ya chu video ma sang tam ta sei thei jang ka sei su ke tan a ve vela sei yong kala lin na ya chu hi chu hin tin tu nya iga ki sei do thei su nu chu a cheina ka advice num chu ni chi so pi pau hi cheina ka ngai lut ja so pi kai nil nei si na in khat vele na ngai ma lam ta kha thu ki sei dong tam ta min tin yo le krista mina iki he thim ma ye chu mi him le mi him hi ben tu nya nangin hi ta banga
thilo hi koi tabang pathin thui tabang an sei thido ka ti lai ta nang cho ama se pen tabang nong ni na lain ka anga hong ding ngam pel nang ni na lain nain bol ngama jing bol jing tang nain tu sewa ka jing ding kin jong bodom bo thela kan don bo ding don bo thei poi ka ti la kan don bo lo ding ai ma don bo nya poi mo la kan don bo jing ni chu cho tabang hi an sei banga chu viewer ho ko ma jong het thim na na hin thu min thil phata ai chu cho tong bol hi ei mi te hi mi khang to lo te hi win lung neu te hi win criticism kiti ho thu thei lo tolerance kiti nei lo te hi wa chu igam sung wai thu pa yong pot thelo koi ma cha no hang san ta thu se thelo ai wanga religious context apa na hi igam sung wi freedom of religious and expression kiti di ta pu do ding kiti ki dei hi ya chu tu nya hi atm chana la hang san ta pathin tu ki se hi cha ko nai politics ta ta nam sung hi ta ta in sung thu ta thu ta thu di yo si pathin thwa ko na su la nam the ni ki dei ja panhung ki lai na gamdang pumpia mi osin tabang he bol cho nai pena mizoram la nagaland la jong to hobung church la doctrinal issue o mai le ki debate to a ki reply to a min chi na nei e ola chi tabang video ki si mai le mingol saying hello sumlo na ding hello ti ho po mi ki ho kit na YouTube ma sum kilo ki to po mi ngo a subscriber ki to pa mi ngo a view ki to pa mi ngo di lo cho koi ma pocket money ki tong ha jong hi lo hi chun ham ding dan he lo limit jong in ngai lo na ya jo ka se nom jo kanam mi teo si civilized phat ai ta in uncivilized culture iput ho hi kang chala ipe thawa pathin thui ta sa thui ta lagau thu ta bon chawa chi na to hin I khan tho ngai tai ti ka se do nom hen na ya chi so pe pa win jong ngam pila nen reply pan nei la na cha ka pa cha e ai la ka dei di sen hi ECAKBC and doctrinal issue thu ki se wo in don bon lang ki don bu toina pathin to ki khang to khom le ti ka de to a thilo ho pen in nin don bu hi phat jong pamai ka sa don bu dinga jong bui don bot lo ding a jong bui na ka bol nom lo na sa ka in bol ai was a lo thila bol te te ngai ai chu van pathin khat leitol la ong ina ti thei pau hi chi mo ba thei lo hi a chu hung ki pi do a na ki tong to a jong bible hi ipiti nan kai kon kit wai piti nan kil ki wana thilhapu mu jang na te da nan ki kai ki du ham na iwat ki du ta chu let's move according to the drum na khung gin dung se ni cha ta I chu e tu nyai sei no mu chu ipi hile chi dan nin pathin in viewer zo si pathei bo in tin van lang le ki mo to ke tai ti ve ka ke pa